Prešlого štvrtku i pijatku na budinku Ruskog doma u Šidze za zrobotnu akciju čolnih ljudov kulturno-prosvetného društva Đura Kiš zamenjena čas zakrica doma, ktorý už vecej roky premakal. Zamenjeni 4 hredi i mjesto čerepu kupeni tak volani rolovaný plech. Za robotu vidvojene kolo 30.000 dinari, a jak nahlášel otec Vladimír Delinský Mikolka, predsjedatelj skupštiny društva, barz dobre, že konečno i to ta robota zakončena. U Šidze na schadzki boli gosti zo našeho nacionalnog sovitu, Slavko Rac, Željko Kovač i Tanja Arvaji, ktorí s Rimcom uručili pravilnik o hasnovanju kombija za potrebi područnih kancelarijov i društvoh u Šidze i Bikiću, a dohvarene i kolo datuma otrimovanja odložene červene ruži na ješenj i uskladzovanja datumoh aktivnostoh po naših društvoh.